Belaul insani minel lisani deydi. İnsanın balesi özünün tilide bulud. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytat, "Amsik aleyke lisaneke" deydi. Tilingерди saqtagıla deydi. Dağın Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste aytat, "Men salimel muslimuna min lisanihi ve yadihi." Müslümanlardan en жақшысы tilinden, cana, kolundan başka bir adamlarga ziyan berбеген adam deydi. Söz, til ушундай нерсе экен, bir ele söz menen başka bir adamın жашоосуга таасир берет экен. Эми bir adam жақшы söz сүйлөй турган болсо, başka adamın жашоосуга жақшы таасир берет. Эми adam жаман сүйлөй турган болсо, ошол bir ele sözü menen başka adamın жашоосуга тетиринчеси жаман bir таасир берип коюш коркунучу бар. Ошол себептен тилдерибизди жақшы гана сөз чыксын тилдерибизден. Ушул нерсеге адаттанайлы.